I još jednom da pozdravim, dobroveče svim prisutnima, dobroveče tebi, Mišo. Večerašnji naš gost, ajde tako da kažem, predavač je Radomir Miša Babović iz Lazarevca, profesionalni pčelar koji je i inovator i proizvođač pčelarske opreme. Verovatno ste svi čuli za njegov sublimator oksalnom kiselinom za topionik voska i već sad, ajde Mišo, molim te kad u toku večeri, molim te da spomeneš nešto i od toga. Neću ti naplaćivati reklamu. Ti mene sad u početku ishvali, onda nemam potrebe da pričam. Spomenut ćeš sigurno i tvoju oplodnu stanicu, izolovanu oplodnu stanicu. Nadam se da će se sve to i zakonski bolje regulisati, da se zna tačno šta se radi, kako se radi, tako, ali da ne dužim. Znači, večeras Miša Babović, neke tehnike pčelarenja koje mogu doprineti boljim prinosima na ovim našim područjima. Mišo, izvoli. Hvala Stanko, dobro večer svima. Ja bih se zahvalio Stanku Rajiću što mi je omogućio, odnosno Pčelarskom udruženju Beograd, što mi je omogućilo da držim ovo predavanje, znači da iznesem neka svoja skromna iskustva u nadi da će nekom imati od koristi. Kao što je Stanko rekao, večeras će biti tema tehnika pčelarenja koja daje rezultate. Odmah ću vam na početku reći da to nije moja tehnika, znači to je tehnika jednog Austrijanca koju sam ja od njega preneo na moj pčelinjak. Ja ću pokušati večeras da uporedimo tu njegovu tehniku sa nekim našim tehnikama, da vidimo kakve mi probleme imamo u našoj tehnici pčelarenja i zbog čega mi imamo tako slabe rezultate. Da vidimo šta tu utiče sve na naše loše prinose i pokušat ću da vam prenesem neka svoja skromna iskustva i da, što je najvažnije, da vam prenesem sva moja saznanja do kojih sam došao boraveći nekoliko puta u Austriji. Kod nas se pčelari sve više sreću sa velikim problemom, a to je sve manje meda u košnicama. To pokušavaju da prebrode tako što povećavaju broj košnica da bi došli do povećane ukupne količine meda. Zahvaljujući takvom razmišljaju, takvom načinu rada, mi smo doveli Srbiju na prvo mesto u svetu po broju košnica u odnosu na broj stanovnika. Ja mislim da je na 6 stanovnika jedna košnica. Naravno, nije nam to nikakva sreća, bili bi mnogo srećniji kad bi imali veći prinos, odnosno kad bili na prvom mestu po prinosu meda po košnici. Tad nam pčelarstvo bilo dosta profitabilnije, tako da bi mogli sigurno uz dosta manje rada imati iste rezultate. Jer nije isto raditi sa 100 košnica ili sa 50 košnica. Ja sam večeras ovde sa vama, zahvaljujući jednom čoveku iz Slovenije koji se zove Goran Kladarin, on inače vlasnik Apiloger Vaga. Zbog čega to kažem, nemojte pomisliti da je on sponzor ovog predavanja, već zahvaljujući tome što me on upoznao sa jednim pčelarom iz Austrije, od koga sam mnogo stvari naučio. Taj pčelar je meni otvorio oči. Ja sam, zahvaljujući njemu, došao do promjene razmišljanja o načinu rada sa pčelama. Takođe, došao sam do saznanja da sam izgubio nekih 6-7 godina pčelarstva kod nas. On se zove Anton Rebernik, živi u Štajerskoj, to vam je deo Austrije prema Sloveniji, nosi titulu majstor majstora, to je neka titula kod njih što je u samom vrhu pčelarstva u Austriji. Pčelari sa nekih 180 društava i u sezoni proizvodnje, odnosno odgajanja matica, 500 oplodnjaka. Sve poslove obavlja skoro sam, znači napravio je takvu organizaciju da sam on to obavlja, s tim što mu dolazi neki Poljak, ali to sad nije bitno, nismo ga ni pitali, kad dolazi i šta mu pomaže. Posle prvog boravka kod njega došao sam kući i rekao svojoj supruzi, Ankice, mi ne znamo da pčelarimo. Žena me čudno pogledala, prošlo je nekih 6-7 godina od kad smo u pčelarstvu, pročitao dosta knjiga, slušao razna predavanja,
čitao svašta na internetu, pratio forume i kažem da ne znamo da pčelarimo. Goran Kladarin mi jedne prilike rekao da je on uzeo matice od Antona Rebernika i da su te matice njemu donele duplo više, čak neke i više od duplo meda u odnosu na njegove koje on imao. Sad ću vam opet reći dokaz tadašnjeg nivoa mog znanja, koje sam ja njemu pitanje tad postavio kad je on to meni rekao. A to pitanje je bilo, pa koliko ta matica polaže dnevno jaja? Ako naše matice polažu oko 1800, pa koliko ta ako donosi mnogo veće količine meda? Znači to oslikava tadašnji moj nivo znanja, jer kod nas se samo priča, tad se pričalo i sad naravno, da je najbitniji broj pčela u košnici. Niko ne priča da te pčele treba da budu genetski opredeljene, da donesu što više nektara i da treba da budu zdrave. A da bi to bile, naravno, onda se mora raditi prava selekcija. 2019. godina, odnosno 2019. godina bila je kod nas katastrofalna, to znamo, da je bila kiša, počela je da pada u proleće i padala je, čini mi se, cijelo leto. Tako je bilo isto i u Austriji. Znači, slični smo mi sa Bremenom i mi, Austrijanci i Nemci, odnosno ceo Balkan. Te godine smo otišli kod njega, ja, Dule Mirić, Vlada Gašić. Dula Mirića znate svi, on je naš poznati pčelar koji pčelari mesto Belanovica, ima preko 1000 društava i bavi se otkupom meda. Vlada Gašić je bio tadašnji upravnik u Roju, odnosno upravnik pčelinjaka u Roju iz Trstenika. Išao je Miša Milivojević, tadašnji, odnosno moj kolega bivši, koji je išao kao prevodioc. Prvo smo otišli kod njega na oplodnu stanicu, jer nas je zanimalo kako to on funkcioniše sa toliko oplodnjaka. Vidjeli smo kako je to sve urađeno i kako on to sad tim radi. Zatim smo otišli na pčelinjak. On, kao što sam rekao, ima 180 društava i oni su raspoređeni na 6 lokacija. Znači ima na svakoj lokaciji po 30 društava. On je nas odveo na taj jedan pčelinjak. Vidjeli smo, znači na tom pčelinjaku, tad je bila šumska paša, to je bilo negdje oko 15. juna, ali je bilo kraj šumske paše. Pogledali smo, košnice su bile na 5 nastavaka, sem nekoliko njih na 4. On inače radi sa dzeder košnicama, to su košnice koje su po dužini kraće od velera, nekih 60-70 mm. Struktura košnica njegovih je bila sljedeća. Znači ima duboku podnjaču, ima onda nastavak jedan koji je sa izvučenim sačem i onda ima gore plodište i nad plodištem su medički nastavci. Matične rešetke nema. Mi smo bili bez opreme, izvolite, otvorite košnicu koju vi želite. Otvorili smo jednu sa tih 5 nastavaka. Prvi nastavak je bio pun meda, zatvorenog, drugi također. Treći je imao negdje oko 60% do 70 meda. I šta je sad tu zanimljivo? Tu nema neki veliki broj pčela u košnici. Pitali smo ga, pa ova su društva dosta slaba. Da, kaže, to je ova godina loša sa fondom pčela, zato što je bilo loše vreme i matica nije htjela da polaže jaje. Jednom prilikom je rekao on, ako dođem ja u Srbiju, odnosno izvinite, sam kažem prvo ovo da ne zaboravim, u lošim godinama, on kaže, ima između 30 i 50 kg meda. A u dobrim godinama ima do 80 kg meda. Redom je rekao, ako dođem ja u Srbiju sa mojim pčelama imat ću 30% više meda. Pa onda možemo da se zapitamo šta to mi radimo, šta to nas koči, da mi ne možemo da imamo bar tih njegovih 30% meda. Sve on to rekao jer on poznaje odlično pašne prilike. Kod njih je pašne prilike u Srbiji. Kod njih je paša razvojna repica, gdje se nešto malo meda uzme, onda također bagrem, isto razvojna paša, gdje se isto također meda malo uzme, ali glavna paša im je šumska paša, znači ona kreće negdje možda oko 1. juna. Kad sam došao u kući, sastao sam se sa jednim pčelarom, koji je stariji od mene pčelar, i pričam ja i njemu kako sam prošao u Austriji i da čovjek ima i do 80 kg meda po košnici. Da li možete da pretpostavite šta je on meni tada rekao? Pa rekao je to što bi, ja mislim, bar 70-80% pčelara rekao.
rekao mi je, pa taj laže više nego i jedan srpski pčelar. Znači, nema šta da pričamo o Antonu Reberniku, on čovjek laže, ovo što mi imamo, to je neki maksimum što možemo dobiti i onda nema šta da pričamo više, da li možemo bolje ili ne. Nije me pitao kako je on došao, kako dolazi do te količine, bilo bi to logično pitanje, ali dobro, to je tako naše, odnosno njegovo razmišljanje. Da vidimo koji su to problemi koji nama ne daju da krenemo malo uzbrdo, na više, da krenemo ka njihovim rezultatima. Kod nas imamo problem taj, hajde da pomenemo institut, što ga nemamo, jer da imamo institut, imali bi sigurno vođu pčelarstva i taj institut bi nas vodio sa naučne strane i dao nam neke smjernice u našem radu. Po meni to ne možemo rešiti, jer tako mi, kada će se rešiti, to je državno pitanje, ali probleme koje mi možemo rešiti, a utiču negativno na naše prinose, su sljedeći. Na prvom mjestu je genetika, znači loša genetika, na drugom loša tehnika i na trećem mjestu iskorišćenost paše. Kad kažem loša genetika, mislim na selekciju. Kod nas u Srbiji možemo slobodno reći da selekcije nema, odnosno da je nije bilo dok se nije pojavila grupa Golden Bee, koja je krenula sa veštačkim osemenjavanjem pre nekoliko godina. I sad možemo svrstati mene u tu priču, jer sam ja krenuo prošle godine sa izolanom oplodnjom. Ako mi znamo šta znači selekcija, a to znači odabiranje i po majčinoj i po očevoj liniji, onda se moramo složiti sa time što sam ja rekao da u Srbiji selekcije nema. Dokaz da nam do selekcije nema i taj što ti ljudi koji se kao bave selekcijom rade selekciju na prinos meda po košnici, a kod nas meda u košnici sve manje i manje. Ako poredimo rezultate selekcije u Austriji, pa uzmemo na primjer 85. godine, oni su imali negde oko 18,2 kg po košnici. To je neki početak možda njihove ozbiljnije selekcije. Da bi 95. godine došli do 46,6 kg meda po košnici i 2000. 48,9. Pa da li onda možemo reći ko je ovde radio na selekciji? Čuli smo i predavanja od Vuka Bjelca i Jovice Petrovića koji su pčelarili na Novom Zelandu i u Nemačkoj, koji kažu da imaju veoma često i 100 kg meda po košnici, naravno tamo gde su oni radili u Nemačkoj kod njihovih gazda. Vrlo ćete često pročitati na društvenim mrežama kako nama ne treba selekcija i da nama nije problem selekcija, već da nam je problem klimatske promene i vremenske neprilike. Pa onda se možemo pitati da li ima Austrija taj problem, da li ima Nemačka taj problem. 2019. sam dao primjer, malo prije rekao sam da smo imali mi negde tad u tom momentu možda oko 3-4 kg meda, dok je imao Rebernik 30. Pa šta je sad tu u pitanju? Ako mi uporedimo, na primjer, kravu sentimentalku i kravu bušu. Krava sentimentalka je selekcionisana i one buša nije. Mi imamo maksimalne prinose, ako ih maksimalno hranimo, znači buša će nam dati 6 litara mleka, sentimentalka će dati 30 litara mleka. Ako ih ne hranimo dobro, onda će imati buša 3 litra mleka, a sentimentalka će imati 15. Znači jedna je selekcionisana, druga nije. Tako isto i pčelarstvo. Znači mi imamo uvek kod nas primjer na pčelinjaku, svako od nas ima primjer na pčelinjaku, da li treba selekciju raditi ili ne treba. Ako mi imamo pčelinjak od 100 društava, na primjer, uvek će nam se odvojiti možda nekih 3, 4, 5 društava koja će nam doneti dosta više meda nego ova ostala. Pa da li se možemo zapitati koji je tu sad razlog? Ako su ta društva bila u jesen na istoj lokaciji, znači imali su uslove za pripremu za zimu potpuno iste, onda u prolećni razvoj također su bile na istoj lokaciji i otišle su na istu pašu. Znači imaju iste pašne prilike, ali su ona donela med, ova druga nisu. Pa da li je to sad u pitanju što su ta društva genetski opredeljena da donose više nektara u odnosu na ova druga? Šta to možemo da nam kaže? Znači ta matica je imala sreće ili te pčele su imale sreće što su imale dobru majku, kvalitetnu i kvalitetnog oca. Kod nas se često vidi slika pojavi sa
punim ramom legla i čujete onda priče, ta je dobra, ta treba da bude rodonačelnica. Pa ne znam da li je to problem, da svaka matica i koja je najlošija zaleže taj ram legla od letvice do letvice. Ograničite na mali prostor i to ćete dobiti. Naravno, kompaktnost legla je sigurno jedan od karakteristika dobre matice, ali nije to nama bitna karakteristika, odnosno najvažnija po kojom ćemo odabrati da ta bude matica rodonačelnica. Mnogo je bitnija kanta. Koliko će nam dati meda u kantu. Znači, po tome moramo meriti kvalitet matice. Kod nas ćete imati, na primjer, priliku da imate 3 nastavka pčele. Pa će pčelar kaže, čućete kako kaže, 3 nastavka pčele što su donele, one su i pojele. Pa nisu ništa donele. Jer ako nam je doneo jedan nastavak pčele, jedan, da kažem, nastavak meda, ili pola nastavka meda, pa koliko je trebalo doneti onda ove sa 3 nastavka. Naravno, znači one nisu genetski opredeljene da donose nektar. Za lošu genetiku kod nas su okrivljeni pčelari. Pčelari su, kaže, išli, donosili iz raznih strana sveta matice kod nas, što su donosili, pa nisu bili zadovoljni našim prinosima, a čuli su da u drugim zemljama imaju dosta više i bolje prinose. Ja mislim da kolegi pčelari nisu krivi, već su krivi ti pčelari koji su se bavili s takozvanom selekcijom, jer da su oni odradili dobru selekciju, sigurno niko ne bi otišao van Srbije, već bi došli Nemci kod nas i Austrijanci da uzmu te naše matice. Jer mi, kažem, opet imamo sigurno dosta bolje pašne prilike nego Nemci i Austrijanci. Kod nas odgajivačka društva, na primjer, hrane, to mi je jedan kolega koji se bavi isto odgajanjem matica rekao kako on hrani sa 5 litara sirupa svaki dan. A imate drugu stranu priče koja kaže nemojte hraniti, odnosno nemojte raditi matice kad imate povećane unose nektara iz prirode. Pa zbog čega? Jer kaže pčele su, tako jeste, naravno, pčele su opredeljene da donose, odnosno preći se opredeliti za hranu nego za hranjenje larvi. Čak će, na primjer, nekad, ako nemaju gdje da smeste tu hranu, izbaciti larve. Ali recite mi, šta onda znači ako ih hranimo sa 5 litara sirupa svaki dan? Pa da li mi simuliramo unos iz prirode? Šta sad tu nije logično? Čak sam čuo od nekog kolege koji mi je pričao da je čitao negdje na društvenim mrežama da neki odgajivači hrane svoja odgajivačka društva sa medom od bagrema. Jer taj med od bagrema je skuplji od repice, na primjer, i od suncokreta, pa ćemo dobiti matice koje su kvalitetnije. Pa šta bi tek bilo da hrani sa medom od manuke? Kakve bi onda matice bile ako je med od manuke 100 evra? Drugo, mi radimo, kod nas, odnosno pojedini rade i duplo presađivanje. Kad sam rekao Antonu Reberniku, šta mislite o duplom presađivanju, samo je odmahnuo rukom. Znači, mi pokušavamo da stvorimo što povoljnije uslove u košnici da bi došli do što kvalitetnije matice, koja će nam doneti med. Pa to je isto što sam rekao malo pre, ako bi kravu bušu hranili dobro, imali bi 6 litara, a ako bi hranili slabo, imali bi 3 litra. Ne možemo mi dobiti od buše 20 litara mlijeka. I onda se možemo zapitati gdje je tu selekcija. Kako selekcijom ne možemo da povećavamo prinos meda po košnici. Mi možemo uticati na tu selekciju, odnosno da kažemo odabiranje i kod nas na pčelinjacima, to svi znate. Znači treba uklanjati društva koja su slaba, matice iz tih društva treba uklanjati i dodavati posle 8 dana, znači ako uklonimo maticu iz tog društva, prođe 8 dana, pokidamo sve matičnjake i dodamo ram legla iz društva koje nama donosi dosta meda. Znači ta loša društva, loše matice treba eliminisati. Znači ne treba njih štedjeti i čuvati ih da bi imali samo na broju. Sad možemo da pričamo koje su matice bolje. Kaže, kod nas se priča tiha smena, roebre, pa onda prisilno. Pa ja mislim da to nije tako. Ako mi gledamo tihu smenu, zašto je to društvo ušlo u tihu smenu? Ako je ta matica mlada, šta je razlog? Možemo opravdati tihu smenu ako je matica stara, pa je onda društvo oslabilo da je ona oslabila i ide u tihu smenu, a donosila nam je pre toga dobre rezultate, znači onda ta matica može biti dobra. Iz rojevnih, nagon matice, isto je ta priča, ako se društvo roji na 6-7 ulica pčela, znači i ide, onda nam ti matičaci nisu potrebni
jer to društvo nije predodređeno da nam donese veće količine meda. Ako je društvo postiglo neki svoj biološki maksimum, donelo nam maksimalno meda, znači nema više gdje da smesti, ušlo je u nagon za rojenje, naravno te matice mogu biti dobre. Prisilne matice, kažu kod nas, nisu dobre. Ja se sa tim ne slažem, jer matice koje mi radimo odgajivači su isto prisilne. Mi smo uzeli larvu koja je predodređena da bude pčela, radilica, pa smo je presadili u matičnu ćeliju i dobili maticu. Pa šta pčele rade kad ostanu bez matice? Isto to, samo što mi radimo prisilne matičnjake u prisustvu matice, a oni bez matice. Friedrich Paul je jedan Nemac koji se bavio bolestima pčela i on kaže, ovo što sam rekao malo pre, na primjer, ako pravite rojeve, pa nemate maticu dobru, vi slobodno pustite da oni povuku matičnjake, 8. dan pokidajte matičnjake i dodajte ram legla ili deo sača gdje imate larve, da one povuku same matice, jer ćete dobiti sigurno kvalitetnu maticu. Znači, nije to bitno uopšte da li je prisilna ili nije. Mi moramo konačno dati mesto trtovima. Znači, moramo njegovu zasluženu ulogu u genetici, on mora konačno dobiti. Da bi to dobio, mi moramo formirati izolovane oplodne stanice, jer nam je to jedini način da imamo neku kontrolisanu oplodnju. Kod nas kad se pomene izolovana oplodna stanica, onda ćete čuti odgovor, a to je nemoguće, to je za to potrebno ostrvo, Srbija nema ostrva, ovo što mi radimo to je najbolje i više ne može se od toga uraditi. Pa da li je to baš tako? Pa u Srbiji imate mjesta gdje nemate ni jednog stanovnika, a kamoli pčela. Pa da li ima Austrija ostrva i radi kontrolisanu oplodnju? Pa da li Nemačka radi celokupnu kontrolisanu oplodnju na ostrvima? Naravno da ne radi. Znači mi moramo da idemo ka tome, da pronađemo ta mjesta koja su zgodna za to i naravno treba da dođe do promjene nekih propisa gdje bi se pomerila granica ograničenog prostora da bi mogli da radimo bez ikakvih problema. Kažem da je kod nas genetika loša. Kako doći do dobre genetike? Rekao sam malo pre da su Austrijanci počeli tamo nekih 80. godina, sigurno tad su i Nemci. Znači oni već rade preko 40 godina na toj selekciji. Koliko bi nama trebalo sad da mi dođemo do njihovog nivoa? Znači ako bi krenuli mi sad sa selekcijom, pa treba nam 40 godina. Međutim, mi njih ne možemo stići jer će oni opet odmaći za tih 40 godina. Pa koje nam je onda rješenje? Ja mislim da je rješenje nabaviti matice sa njihovih instituta ili od njihovih odgajivača, naravno samo od poznatih odgajivača i od koje imate poverenje i treba tražiti naravno papire od tih matica. Naravno treba ići samo na karniku, znači nema potrebe da mi donosimo druge matice. Kod nas se vrlo često pojavljuje priča i provlači priča kako mi što pričamo ovakve priče, da kažem nove priče ili nove sisteme uvodimo, pokušavamo da uvedemo bakvas maticu. Niko od nas to ne želi, niti ko pokušava, niti ima potrebe da mi uvodimo za sad bakvas maticu, jer mi nemamo uslove za tako nešto. Mi smo formirali u Lazarevcu ove godine zadrugu koja se zove Queen Bee i cilj te zadruge je da formiramo oplodni centar, naravno kad se budu stekli zakonski uslovi za to. Cilj nam je da dođemo do dobrog genetskog materijala, tako da bi pčelari došli oni do što kvalitetnih matica. Imaćemo do godine još jednu izolovanu oplodnu stanicu, znači još na jednoj lokaciji. Naravno, ta je lokacija nova, kreće se iz početka, tu je malo problem, nećemo imati neki veliki broj oplodnjaka na tom području, ali vremenom ćemo ići ka tome da se povećava broj oplodnjaka. Cilj nam je da pčelari maticu koji plate 2000 dinara, da budu svesni da je ona jeftinija nego ona od 1000 dinara. Sad će mnogi reći, pa vidi ga šta on priča, on se bavi maticama i on sad hoće da podigne cijenu na 2000 dinara. To mi nije cilj uopšte, a evo reću vam, prošle godine, odnosno izvinite, ove godine, kod nas su bile matice 1300 dinara, sljedeće godine će biti nešto više, pa onda ako uspijemo da registrujemo oplodni centar, gdje će pčelari dobijati račune, onda ćemo morati, ili će imati subvencije od države,
na te matice, ja mislim da je 600 dinara po matici i kad se skine PDV 10%, znači dobijali bi 540 dinara i to je bila prilika da mi malo podignemo cenu, jer sa ovom cenom nemoguće je raditi, ali kažem, mi smo izbacili kvalitet na prvo mesto, pa nam toliko nije ni bitno koliko će nam ostati i da li će nam šta ostati. Kao što sam rekao, ja sam prošle godine prvi put formirao stanicu u Prijepolju, oplodnu izolnu stanicu, zahvaljujući mom prijatelju Matoviću, koji mi je obezbedio lokaciju. I mislim da je to prva izolovana oplodna stanica u Srbiji koja je formirana. Nismo imali tu neki veliki broj oplodnjaka, znači radili smo sa nekih 50 oplodnjaka i te matice su sve ostale kod nas. Naravno, bili su tu trutovske majke poznatog porekla i te matice su ostale sve kod nas u Košnicama i kod Matovića. Tako da mogu reći koje smo rezultate imali ove godine. Imali smo ukupno negde oko 45 kg meda po košnici. Od toga je bilo na repici 18 kg, 15 kg bagrema i 12 kg suncokreta. Sad je to zanimljivo, otkud 12 kg suncokreta. Mi smo tad napravili jednu grešku, posle bagrema smo odvezli pčele na Livansku pašu, gde su bili unosi nikakvi. Bilo je takvo vreme, radili su put ka toj lokaciji gde su nam bili pčelinjaci, pčele odnosno, imali smo na 3 mesta, zato kažem pčelinjaci, nismo mogli da vraćamo prihranu i tako da su duša skroz pala i kad su otrana na suncokret, baš ovaj čovjek što mi je našao gor mesto zvao me i kaže pa šta si doterao ove godine. Međutim, zahvaljujući tome što je bila tu paša duga, jer je bilo dosta parcela koje su bile male i zahvaljujući tome mi smo dobili opet tih 12 kg meda po košnici i pčele su napunile plodišta i verujte mi da mi ta društva nismo uopšte ni hranili, znači one su ušle sa tim medom koje su sakupile na suncokretu. Ovdje je zanimljiva priča oko repica. Sad ću vam dati neko poređenje pa ćete da vidite šta se tu desilo. Mi smo bili na repici na 3 pčelara na iste lokaciji. Potpuno ista lokacija. Ja sam imao vagu po svojoj košnici, imao još jedan kolega, treći nije imao, su bila u loša društva, čovjek ima neke druge poslove i probleme i nije mogao da se toliko zabavlja pčelama. Šta je tu zanimljivo? Kod mene je bio unos i do 6,7 kg. Znači nije stalno svaki dan, naravno 3, 4, 5, 6, zavisilo je sve od vremenskih prilika. Znate, ako vetar duva, tu unosa nema, smanjiva se, ako ne, onda će biti, sve zavisi od vremena. Kod kolege je bio uvek duplo manji. Znači ja sam imao 6 kg, on imao 3,3 ili 3,5. Opravdanje je bilo da je njemu to društvo loše što se nalazi na vagi. Međutim, krajnji rezultat je rekao sve. On je imao nekih 10 kg meda po košnici, a ja sam imao 18. Sad kako možemo da rastumačimo to? Znači rekao sam ista lokacija, ja imam 18 kg meda po košnici, on ima 10. Kod mene su bile matice koje su, da kažem, selekcionisane i odgajene u Prijepolju. On je imao dosta mojih matica, ali su te matice oplođene u slobodnoj oplodnji. I drugo, ja sam primenio i tehniku pčelarenja, o kojoj ću vam posle pričati. I naravno, rekao sam, ako ste primetili da rebernik ima na 6 lokacija po 30 košnica, to sam i ja uveo u zadnje 3-4 godine. I stvarno se vidi koja je razlika u razvoju pčela. Što se tiče tehnike pčelarenja, to je druga tačka dnevnog reda. Kod nas se tehnika svodi okreni, prevešaj, pojačaj, dodaj satnu osnovu. Znači svaka se tehnika kod nas svodi na to da mi prevarimo pčelu. Dodajte satnu osnovu, kaže, u centar lega, u jabuci. Ja sam našao pčelar iz 1898. godine, gde piše nemojte dodavati satnu osnovu u centar lega. Mi još uvijek vodimo polemiku da li treba ili ne treba. Evo ja ću vam pokušati da objasnim šta se to dešava kad mi dodamo satnu osnovu ili nebitno je izvučen ram u centar legla. Ako to radimo u drugoj polovini marta, ovo su, da kažem, samo brojke, primjera radi, imamo u košnici, na primjer, 15.000 pčela. I u tom momentu imamo 4 rama legla. Od ta 4 rama legla su 2 zatvorena, a 2 su otvorena. Znači na ova 2 su larve. 15.000 pčela neguje 4 rama legla, odnosno 15.000 pčela neguje 5.000 larvi koliko može da bude
u ova dva rama. Šta se sad dešava? Dodali smo taj ram u centar legla, to ćete vidjeti na društvenim mrežama. Sam gledao, čovjek slikao, dodao ram, posle 4-5 dana izvadio i kaže pogledajte da li treba da se doda ram ili ne treba. Pčele su izvukle, matica zalegla. Pa ne znam šta je on očekivao, da to pčela izbace iz košnice, da su mogle, sigurno bi to uradile. Znači, rekao sam, 15.000 pčela gaji 7.000 larvi. Kad smo dodali 5.000 larvi, izvinite, kad smo dodali ovaj ram u centar legla, pa matica će zaleći možda neki 3.000 larvi, jer je on u centru, i ovih 5, to je 8.000 larvi. Znači, sad matica, odnosno pčele gaje 8.000 larvi. Šta ćemo mi dobiti? Kako će da gaje tih 8.000 larvi? Pa na uštrb onih 5. Jer da su mogle da gaje 8.000 larvi, pa one bi imale taj ram sa leglom. Dobit ćemo pčele invalide. Pčele invalide koje će nam doneti dosta manje meda. Ali će pčela reći da bagrem ne medi. Znači, neće vidjeti da je on pogrešio, nego će biti problem priroda opet. Drugo, nauka kaže pčele koje se odgajaju na 34,5 stepena, znači samo pola stepena razlike, u odnosu na one 35 stepeni žive kraće 7 dana. Pa šta smo sad mi uradili ako smo ubacili satnu osnovu u centar legla? Da li smo mi poremetili toplotni režim? Ili ako izvučemo ram sa leglom u gornji nastavak i ga spustimo dole, znači ništa mi tu pčeli ne činimo, već je samo smetamo i pravimo probleme. Kad sam bio kod Antona Rebernika, želeo sam da čujem kako on radi prolećni razvoj. Znajući da on ima toliko dobre unose, a znajući kakve su naše tehnike pčelarenja i kakvi su naši unosi, očekivao sam od njega, Bog zna, kakvu priču. Spremio sam da pišem, sigurno je rekao nešto komplikovano, kad on uspeo da dođe do tolike količine meda. Nećete mi verovati šta mi odgovorim. Sve u jednoj rečenici. Kaže, prolećni razvoj podrazumeva prihranu pčela sirupom 1:1 u datom momentu i u datoj količini. Znači, to je tehnika prolećnog razvoja. Naravno, ima tu još nekih detalja o kojima ću posle pričati, ali suština je ta. Pitao me, kad ćeš postati dobar pčelar? Onog momenta kad ti bude ušao mozak u košnicu i kad budeš razmišljao umjesto pčele. Znači, kad budeš saznao kad i kako treba pčeli da pomogneš. Što znači, mi treba da pratimo pčelu, a ne da idemo ispred nje. Tako da, najbolja tehnika pčelarenja je ona koja se uskladi sa životom pčele u prirodi. Znači, ako budemo uspjeli da napravimo takvu tehniku, budite sigurni da ćemo doći do dobrih rezultata. Ako mi znamo da je pčela stara 160 miliona godina i da je ona preživjela sve zgode i nezgode ovog svijeta, znači ona je napravila svoj sistem funkcionisanja, kako će da se razvije, kako će da se roji i kako će da opstane na ovom svijetu. Pa da li mi treba sad da nju usmjeravamo da ona radi nekim našim željama? Sad ću vam reći tu tehniku pčelarenja kako Anton radi, a rekao sam da sam ja to već ove godine prvi put uveo kod mene na naš pčelinjak. 15. februara. Ja sam držao predavanje kod Đoke Zečevića prošle godine na Brdsko-planinskom forumu, pa sam pogrešno rekao 15. marta. Ne, znači to je pogrešno i pčelari me mnogi zovu kad čuju da sam sad izjavio da se počinje sa 15. februarom. Znači 15. februar, odnosno glavni signal nam je taj kad pčele krenu sa unosom neke ozbiljne količine polena. Znači oko 15. februara vadimo krajnji ram sa medom, izvinite. Do njega, do zida pomeramo taj drugi ram na kome se nalazi perga i med. I do tog rama sa pergom prebacit ćemo ramove sa leglom. Pošto je 15. februar, znači mi možda imamo tad najviše na 2 rama legla. Do tog zadnjeg rama legla dolazi nam ram hranilica, a iza nje dolaze ramovi svi koji su i bili u košnici. Počinjemo sa prihranom od 200 mg svaki 3. dan. Stavljamo nailon preko, kod mene je nailon cele godine i onda ide karton, tako sam ja uzeo, i onda ide krov koji ima stiropor gore na vrhu. Ja sam ove godine izbacio poklopnu dasku. Šta smo sad mi uradili ovdje? Mi znamo u to vreme da je već klube rascvecito, da mnogo toplote ide po košnici bespotrebno i da pčele troše naravno više energije da bi održali tih 35 stepeni u centru legla.
Mi smo znači sad suzili prostor i omogućili smo pčelama da mnogo lakše greju taj prostor. Drugo, mi smo ograničili maticu. Matica će položiti to jaja gdje ima mjesta, pčele će trošiti med iz tih ramova na leglo i ona će se polako širiti. Znači, matica će zauzeti ceo prostor taj koji je sad ograničen u košnici. Kad ćemo da pomerimo ram hranilicu, znači to zavisi ako možemo da procenimo sami po broju pčela, koliko pčela ima u tom delu, znači ako je taj deo gusto naseljen pčelama, mi onda možemo pomeriti ram hranilicu za jedno mjesto. A ako to ne možemo da procenimo, onda možemo izvući ram sa leglom koji se nalazi do ram hranilice i vidjeti da li je on zaležen jedno 70%. Ako je zaležen 70%, znači vreme je da pomerimo ram hranilicu za jedno mjesto. Količinu sirupa bi trebalo povećati kako se pomera ram hranilica, ali ne smijemo pretjerati. Ako se desi da dodajemo mnogo sirupa, vidjet ćete počinje da beli sače. Znači problem je, mi tad trošimo pčelu na vosak, a nas vosak tad ne interesuje. Znači nama je samo bitno da se sva pčela koncentriše na leglo da bi dobili što veći broj zdrave i jake pčele. Tako ćemo vršiti pomeranje te ram hranilice sve do 8. mjesta. Kad dođemo na 8. mjesto, znači ram hranilica ide na 9. ili na 10. Sve zavisi od vremena kako je napolju. Ako se prognozira da bude vreme dobro, toplo, ako kreću neki bolji unosi, onda možemo staviti i na 10. mjesto. Znači na 8. mjesto dolazi ram građevnjak. Ram građevnjak se ne iseca. Znači on ostaje cijele godine da bi pčele zadovoljile svoje potrebe za trtovima. Kad to odradimo, znači možemo i dalje nastaviti sa prihranom ili ne moramo, sve zavisi kakva je, kažem, situacija na polju. Vidjeli ste da ovdje nema dodavanja satne osnove u plodište. Dodajemo sljedeći, odnosno samo da kažem ovo da, znači vidjet ćete da na svim tim ramovima je leglo od letvice do letvice, bočne do bočne, od gornje do donje. To je ono što sam rekao na početku, da je matica osvojila svoj prostor i ona ga neće lako predati pčelama. Kad se desi sad prvi unos, tu mjesta nema. Gdje će? One mora da ga prenose gore u polunastavak. Ispod plodišta, kod mene, tako stoji, kažem, kod rebernika, kod mene stoji polunastavak, pošto sam ja prešao na LR plodište LR-a, ostali su polunastavci od 147 mm. Znači dole na dubokoj podnjači, imam i ja duboke podnjače, isto kao i on, stoji mi polunastavak koji je sa izgrađenim sačem. Tu će pčele vrlo rado da smeste polen. One će smestati deo polena i pored legla, ali ne toliko mnogo. Tako da će imati mjesta, neće zauzimati mjesto matici. Što se tiče prihrane, znači nekoliko puta mi je podvukao da nemoj stavljati ram hranilicu bilo gdje, ram hranilica mora doći do legla. Jer tu ram hranilicu one usvajaju kao svoj ram. A vi u Srbiji radite, kaže, sve na traške. I vršite prihranu pčela preko satonoša. Šta se tu dešava? Ako dodate pogaču, čućete kako pčelari našu kažu pojela pogaču. Pa pitajte Radišu Strajinović da li je pojela pogaču ili je pogaču odnosno preradila i smestila u ćelije. On je dodao boju u pogaču i našao je obojen med u ćelijama. Ako dodate sirup, isto ona sirup ne trpi iznad glave i ona žuri da ga što pre skine dole, a gdje će ga smestiti nego u klube. A u klubetu zauzima mjesto matici. Znači, to je potpuno pogrešno. A ram hranilicu usvaja kao svoj ram i ja sam to video, na primjer, uzimaće po potrebi. Ali mi sipamo male količine sirupa zbog toga da se taj sirup ne pokvari. Znači, ako je hladno vreme na polju, mi smo imali to prošle godine prilike pa da vidimo, one neće uzimati sirup. Sirup stoji kako stoji. Čim popusti vreme, one će ga uzimati. Drugo, pčele će da iza ram hranilice prelaze vrlo često i da uzimaju med, znači kad imaju mogućnosti, jer oni smatraju da taj prostor nije njihov. Znači kradu med same od sebe i onda prebacivaju i koriste ga u ishrani legla. Znači rekao sam da tu nema satne osnove u plodištu. Prva satna osnova ide u prvi medišni nastavak, odnosno kod mene u polunastavak. Na 3. i na 7. mjesto. Zbog čega? Pa evo logično. Mi i dalje forsiramo da bude leglo kvalitetno odgajeno.
Znači, mi još uvijek nemamo u košnici toliko pčela da bi im dali da rade satnu osnovu. Već dajemo na 3. i na 7. mjesto. Šta se tu dešava? Pčela izlazi u centralni deo tog nastavka, šire se polako levo i desno i kad dođu do tog 3. rama s leve i sa desne strane, one mogu tad izvlačiti jer tad već imamo dovoljan broj pčela. Kad krene neki unos, one će popuniti taj polunastavak. Sljedeći polunastavak se podbaciva. Znači, obavezno ga podbacivamo ispod, nikako ne možemo ga stavljati gore. Kao što sam rekao, znači medna kapa ne postoji dole, zato će one vrlo rado da izbacuju med gore, bez ikakvih problema. Poturit ćemo sljedeći polunastavak i taj polunastavak ili nastavak ide kompletan sa satnim osnovom. Znači, tad imamo dovoljnu količinu pčele, tad možemo iskoristiti pčelu i da je potrošimo na taj vosak. Također i sljedeći, ako imamo potrebe, i njega ćemo isto dati sa satnim osnovama. Nikako, znači, ne ide satna osnova u plodište. Kod nas postoji priča o lučenju voska. Pa kaže, ja sam slušao predavača s POS-a koji kaže ne samo jednog, pčele luče u starosnoj dobi koja im određena da luče vosak, iako nemaju gdje da ga potroše, one te ljuspice voska odbacuju sa sebe. Pa to bi bilo odlično, poturiti neku vanglu dole ispod AV podnjače i mi bi dobili čist vosak. Ovako nam pada na zemlju. Pa da li je to moguće da je tačno? Pčela radi ono samo za šta ima potrebu. Znači, neće naručiti vosak ako nema potrebu. Matičnu rešetku ne koristi. Zbog čega? Pa matična rešetka je prepreka u košnici i to i kod nas ćete čuti tu priču veoma često da se dobijaju manji prinosi ako se koristi matična rešetka. To je sigurno tačno. Čućete i kod nas kaže pčele osjećaju maticu u tom gore nastavku koji se nalazi iznad matične rešetke. A evo možemo lako dokazati, to znate svi. Ako stavimo gore jedan ram sa larvama, one će povući maticu. Kako onda osjećaju maticu u gornjem delu ako povlače matičake, odnosno povuče matičake, izvinite. Znači, pčele ne osjećaju maticu. Čim pčele ne osjećaju maticu, one imaju problem taj da matice nema u košnici, osjećaju da nemaju matice u košnici i onda one više nemaju to raspoloženje da nam donesu meda. Ja sam jedne godine imao tu maticu od rebernika, to je bilo već davno, kad smo bili na repici, baš sjećam da je bilo u Kumanama, bio je baš sa mnom kolega Zoran Petrović. Vidjeli smo da je jedna košnica donosila, meni sasvim ne sjećam tačno, ali bilo je preko 5 kg meda. Došli smo tu i gledali kakva je tu frekvencija pčele. Znači, to je bila košnica sa 3 nastavka koja je bila puna. Ja sam nju povukao da bude ona rodonačelnica. Dodao sam maticu neku drugu i verujte mi, posle jednog vremena to društvo ušlo odmah u nagon za rojenje. Pa zbog čega? Kako to možemo da protumačimo? Pa zbog toga što ta matica nema dovoljno feromona ili dovoljno jak feromon da te pčele drže na okupu. A možete i sami vidjeti, ako uzmete 20 kaveza sa maticama, pa spustite ih negdje u hlad, sačekajte možda jedno sat vremena, pola sata, vidjet ćete kako pčele sleću na te kaveze i uvijek ćete vidjeti na nekim kavezima dosta veći broj pčela. Znači, te matice imaju dosta jač feromon. Ili, na primjer, ako se pusti roj, pa se razbije, imate jedan centralni roj sa maticom, ostali su, pričamo o drugom roju kad ima više matica, a ostali su razbijeni na neka 2-3 roja. Znači, te matice što su odvukle sobom mali broj pčela i one imaju neki feromon. A najjači feromon ima ta matica koja je sa najvećim brojem pčela. Kažu sad kako spriječiti rojevni nagon. Ovim sistemom mi smo došli do toga da smo pčele maksimalno razvili za prvu pašu. Kod nas je greška ta što mi uvijek centriramo bagremnu pašu. Nama je bagremna paša bitna, ostalo nije važno. I onda se desi bagremna nema i mi idemo dalje, nadamo se bit će sljedeće godine. A pre toga smo propustili pašu od uljane repice. Znači, treba spremati pčele maksimalno da bi imali i prvu pašu iskorišćenu. Sad, postoji naravno mogućnost da te košnice, odnosno pojedina društva uđu u nagon za rojenje. Ja se čujem često sa jednim prijateljom deda Jolom, Jole Stojanović, koji živi dugo vremena u Nemačkoj i koji tamo pčelari preko 50 godina i on kaže, pa ljudi, šta pričate samo o rojenom nagonu? Dajte mladu maticu u košnicu i dajte pčeli prostora i ostavite se više rojevnog nagona. Mi svi znamo da se mlada matica teško roji, teško ulazi u rojevi nagon i onda, znači, to je sigurno to rešenje. Međutim, ako se i desi, ako mi primetimo
da će neko društvo da uđe u nagon za rojenje. Vidimo da ima dosta pčele, pa mi možemo oduzeti stresanjem jedan broj pčele i napraviti paketni roj. Dalje, šta rebernik radi prilikom oduzimanja meda? On, kad oduzima med, pravi i odmah paketne rojeve. Pozadi košnica uvek je ostavio prostor da može da mu prođe vozilo. Ima kombi, u kom ima dizalicu i šta je zanimljivo, ta dizalica ima šine, ona se izvuče pozadi i može da opsluži kombi sa bočnih strana. Znači može da istovari sav med koji on doveze. On parkira to vozilo iza košnica i vadi polako ram po ram. Električni stresač ima i te ramove ubaciva u kombi. Pčele te naravno ne vraća nazad u košnicu, već pravi paketne rojeve. Paketne rojeve pravi od 2 do 2,5 kg. Znači sve zavisi od vremena u kom dobu pravi. Mi se svi divimo kad vidimo veliki roj na grani. Kažemo, kakav je roj dobar. A mi pravimo paketni roj od 1,2 kg pčele i to je pitanje da pravimo to. Znači napravimo roj koji će nam teško uspjeti da uđe u zimu spreman. A od 2 kg će ući bez problema. Čak ako se napravi, na primjer tamo negdje krajem bagrema, budite sigurni da ćete imati suncokretog meda. Znači on će vam doneti i suncokretog meda. Nikad ne vadi leglo iz košnice. Znači samo pravi paketne rojeve. Zbog čega? Pa evo šta je logično. Ako mi izvadimo 2 rama legla zatvorenog iz košnice, a znamo da uvijek u košnici imamo neku srazmjernu starosnu strukturu pčela. Šta smo mi sad uradili? Kad dođe moment i da te pčele naravno prema svojoj starosnoj dobi obavljaju poslove koje su u njihovoj nadležnosti, da kažem tako. Kad dođe vreme da ta 2 rama i sa 2 rama izađe leglo i da obavlja svoje poslove, njega nema. Znači stvorio se vakuum u košnici. Naravno, mi to ne vidimo. Sve će to da premoste i da odrade, ali naravno bit će tu nekih posljedica. Zbog toga on ne vadi nikad rojeve na ramovima, već radi paketne rojeve, jer paketni roj je najpribližniji prirodnom roju. Nikad mi nismo vidjeli da prirodni roj nosi sa sobom leglo, već nosi polen i med. Ako stresemo pčelu, mi ćemo dobiti tu raznih struktura pčele, a nećemo dobiti samo mladu pčelu koja će nam biti u ramovima sa leglom. Kad nosi ramove na otklapanje, znači ima električni otklapač, on podobi otklapač namerno 1/3 da skine voska. Znači da dobije veću količinu voska. I to naravno posle kad vrati, pčele već imaju izgrađene ćelije, ako krene neka paša, one imaju mogućnosti da to smesta i vrlo će brzo obnoviti te ćelije koje je on isekao. Njemu su ramovi vrlo jednostavni, nema koklanove razmake, ne znam sad kolika beše širina letvice, ali je manja nego kod nas, baš zbog toga da otklapač može lako da prođe pored svetonoša. Zamenu matica radi na siguran način, a to je odstrani staru maticu iz košnice i 8. dan uzme i doda drugu maticu, odnosno 8. dan pokida matičnjake, sve, i 9. dan možete pustiti maticu na satonošu ili na letu. Ona će biti primljena bez ikakvih problema. Mnogi će sad reći da je to komplikovana metoda, možda nekom jeste, ali ja mislim da nije. Zbog čega imali smo i mi 1000 slučajeva, imali ste i vi, zamenimo matice, onda ne možemo otići da uradimo kontrolu. Ovo što nije primljeno, to su došli do stvaranja prisilnih matičnjaka. Naravno, to nije problem, nego problem je što se te matice nisu oplodile, pa smo onda ostali bez matice. Pa da nam je lakše da odemo još 1 dan da pokidamo matičnjake i da dodamo, čak možemo dodati maticu kavezu, na primjer, taj dan sa malo testa, one će to vrlo brzo otvoriti i matica će izaći bez ikakvih problema. Utvar radi sa dizalicom, jednu po jednu košnicu, ima kamion sa 2 vuče i pozadi prikolicu vuče koja je veća, nešto ne znam sa koje su dimenzije, nismo ni pitali koliko tovari, ali on sam može natovariti i istovariti društvo. Ja samo moram reći u vezi zamene matica, ja imam jednog prijatelja koji se zove Mirsad Klinac, koji živi u Švedskoj, pčelari također, jednom je pitao, jesi ti čuo za penzionerski dom matica? Naravno, nisam nikad čuo, to mi je bio prvi put da čujem za taj termin. Kaže, to je šta on radi. Da ne bi maticu ubio tu staru, on će nju iskoristiti još jedno vrijeme. Uzet će prazan nastavak, uzet će ram sa maticom iz košnice koju vrši zamenu matica i dodat će ga u taj nastavak. Onda stavi satnu osnovu, pa onda iz druge košnice opet ram sa
maticom i tako dok ne napuni tu košnicu. Stavlja poklopnu dasku, hranilicu i to društvo hrani. Jedno vreme, kaže, uopšte ne gledam, niti me zanima šta se tu dešava. Većinom će ostati 2 matice u tom društvu. Znači, one će kloniti one 3 matice, 2 će ostati i to se društvo, kaže, odlično razvije, čak može i da ga podeli na 2 roja da bi imao sljedeće godine društvo. Znači, nije bacio matice, kao što mi većinom radimo, već je iskoristio njih maksimalno. Toliko o drugoj tački dnevnog reda, sada krenemo sa 3. iskorišćenost paše. Ja mislim da to svi već znate, ali opet moramo nešto reći. Rekao sam za rebernika da ima na 6 pčelinjaka po 30 košnica. Ja sam taj sistem, kažem, ove godine, ne ove godine, pre 3-4 godine uveo i verujte da tu već postoje rezultati. A šta je logično? Ako mi imamo 300 košnica na jednom mjestu, a to ćete često vidjeti na društvenim mrežama, neko je slikao pčelinjak i to je sve pod konac urađeno i onda su tu komentari kako je to odlično, svaka ti čast. Ja ne vidim tu ništa odlično, ja vidim tu samo probleme. Prvo, ako poređamo košnice pod konac, znamo da tu postoji problem orijentacije pčela. Drugo, ja garantujem da u Srbiji ne postoji nigde ni jedno mesto koje može da napoji, da kažem, ajde tih 300 košnica u prolećnom razvoju sa polenom i sa nektarom, a naročito u jesen kada je potreban polen za zimsku pčelu. Znači, mi imamo tu samo problem. Ako odemo na Frušku goru, tamo ćete naći po 5000, aj sad mnogo je 5000, 2-3 pčela, košnica, izvinite, na nekom možda krugu od 300 metara. I čujete priču pčelara, samo da zamedi, bit će meda za sve. Znači, možemo još da dodamo tu. Nije to problem, da li je 2, 3 ili 5000. Ako zamedi, bit će meda i za 5000. Međutim, to se još nije desilo i nikad se neće ni desiti. Jedino ako, kažem, dođu cisterne sa vatrogasne pa izruče tu 2 cisterne nektara pa će tako uspjeti da zamedi na tom mjestu. To isto imate primjer i na suncokretu. Znači, to je isto haos. Ako vidite tablu da je neko postavio tamo, a imao prošle godine dosta prinosa, to pčelari znaju i odmah će se tu parkirati misleći da taj pčelar zna da ta parcela medi. I onda su naravno napravili i sebi i tom pčelaru problem. Ako ste slušali predavanje Jovice Petrović i Vuka Bjelica u Vrnjačkoj banji, ima tu snimak pa ste mogli vidjeti, čuli ste kako se ti pčelari u Nemačkoj poštuju. Znači, niko neće postaviti pčelinjak ako već postoji tu označeno mesto da će neko doći. A nas to ne zanima, ako imamo mesto da valja, da može stane tu kontejner i da možemo stvarimo pčele, nas ne zanima da li je već neko tu postavio ili nije. Znači, budite sigurni da ćemo imati mnogo boljih uspjeha ako uspijemo da dođemo do rješenja ovih problema koje sam ja izneo. I drugo, budite sigurni da ćemo rešiti i problem cene meda. Mi stalno kukamo, ja kad se bavim pčelarstvom, mi kukamo da je cena meda nikakva, niska. Nikad nam nije bila dobra cena meda. Dobro, sad je Magreb skočio igrom slučaja, ali nebitno je to. Pa da li je sad to u pitanju samo cena? Za nas niko u Srbiji ne pita za cenu. Pa mi nismo, ako pogledamo neku lestvicu tamo izvoza meda ili proizvodnje meda u Evropi, pa gde se mi nalazimo? Pa šta smo onda mi bitni u toj priči? Ali možemo rečiti cenu meda na taj način što ćemo povećati prinos meda po košnici. Onda ćemo biti zadovoljni sa postojećom cenom. Ako mi imamo 50 kg meda po košnici, nek je prosek cene 2,5 evra, pa znači mi ćemo dobiti preko 120 eura po košnici. Da li je to malo? Znači i to sa ovim problemima, ako uspemo da rešimo problem genetike, problem tehnike pčelarenja i iskorišćenosti paše, mi sve probleme ćemo rešiti u pčelarstvu. Toliko od mene. Ako imate nekakvih pitanja, izvolite. Mišo, hvala ti. Kada je dobra priča, onda je slika suvišna. Prema tome, ovo što si ti večeras pričao, kao da je uz to išlo i 1000 nekih slika. Ja bih voleo da se i drugi uključe. Ono samo što moram na početku da napomenem o iskorišćenosti pčelinje paše. Mi svi znamo da je benefit od pčelarstva mnogo manji za pčelara, odnosno da je mnogo manje vredno šta nam pčelinje društvo da u smislu pčelinjih proizvoda, nego što je benefit koja pčela čini za okruženje.
u smislu oprašivanja biljaka. Mi sa našim nakaradnim ponašanjem, a i ja sam slušao to izlaganje u Vrnjačkoj banji, kako se pčelari međusobno poštuju, mi sa našim ponašanjem činimo samo sebi onu lošu stranu. Na prvom mestu tu nedostaje edukacija pčelara, da čuju i ovo što si večeras rekao ti i da se na početku bavljenja pčelarstvom nauče da je pčelinja paša u jednom okruženju, jedan tanjir sa određenom količinom hrane. I ako je to tanjir sa kilogram mesa, 3 čoveka, 4 će zameziti, ali ako je 103 čoveka, neće moći ni doći do tanjira. Mi u Beogradskom udruženju pčelara, znaš i ti Mišo, a za one koji ne znaju, bavimo se takozvanim urbanim pčelarstvom i imamo po nekoliko košnica smeštenih na nekim zgradama u Beogradu. I recimo na zgradi francuske ambasade koja se nalazi u blizini Kalemegdana i maltene u centru grada. Tamo imamo 2 košnice kojima ove godine nisam dao ni decilitar sirupa, a koje nigde nisu seljene. Znači, samo su bile tu, dale su 80 kg meda. Znači, 40 kg meda po košnici. Nisam ja tu učinio ne znam ti ja šta u smislu nekih apitehničkih radnji. Ali u tom području nema pčelinjih društava i pčelinja društva su dala izuzetne prinose. Na Dorćolu imamo isto 2 mala pčelinjaka koja su dale slične prinose. Kolega Mića Kostić održava jedan mali pčelinjak na zgradi Siriusa, to je grupacija Erste banke, znači Soliter, pored Buvljaka, ko zna Novi Beograd, znači Soliter, na tom krovu je gomila nekih uređaja, klima i ne znam ti ja čega. Te košnice su takođe dale izuzetno dobre rezultate. 3 košnice. Da, mali broj košnica. Jeste. Znači, na prvom mestu to je nešto, a da ne pričamo o širenju bolesti, ja više ne idem na Frušku goru već nekoliko godina, jer ne vredi se boriti sa onima koji su neodgovorni. Tako da o tome stvarno treba mnogo pričati i nadam se da će ljudi doći do pameti i da će znati prave štetu samo sebi, obaška što naprave štetu i drugima. Ali ajde da ne pričam ja, da pročitam neka pitanja. Anđelko, veoma poučno, hvala. Mi pčelimo po principu zašto jednostavno kad može komplikovano i to je nešto što treba pojednostaviti. Mi smo već sama košnica i kako mi pčelarimo, mi smo okrenuli tumbe košnicu. Znači pčela kad se izroji, ona se uhvati za drvo, za granu ili nešto i raste na dole. A mi je okrećemo da bi rasla na gore, ali da ne pričam ja. Dario, pčelinjaci su vam uz reku na tim lokacijama i ne treba vas čuditi prinos. Dobro. To se ne treba na vaše pčelinjake. Stanko, mogu ja jedno pitanje? Izvoli, Peca. Mišo, ako se vas dobro razumeo, nemate poklopnu dasku na košnicama, samo poklopac. Da. Drugo pitanje, pošto ne mogu baš da idem na 2-3 dana na pčelinjak, da li bi se isplatilo rizikovati da napravim ram za hranilicu i da sipam 2-3 litra? Pa tu je sad problem, znaš koji? Ako se stave 2-3 litra, rekao sam to će pčele trošiti po potrebi, a taj se ram nalazi do legla, znači ima dobru temperaturu da bi se pokvario, da bi sirup ne pokvario. Zato se dodaje manja količina sirupa, da one to mogu potrošiti za 2-3 dana, a drugo, ako im dajemo 200 mg 15. februara, one više nemaju iz prirode mogućnosti da nađu nego tih 50-60 grama koliko ih dobiju. Znači da ih polako postičemo, da one unose što više polena i da dobijemo što bolju i kvalitetniju pčelu. Znači u prevodu za to vreme
prvo februar, mart bolje rizikovati pa ići na 2-3 dana, sipati pomalo nego sipati odjednom mnogo. Tako je. Ok, hvala. Poklopnu dasku ne koristim uopšte, to sam izbacio ove godine jer ja mislim da nema potrebe. Ona mi samo smeta. Imam nailon preko cijele godine. Pitam to zato što smo gledali kad je Bijelajac išto imao predavanje kod nas, on je pričao da u Australiji isto imaju samo poklopac, nemaju poklopnu dasku. Da. Pa ja ne koristim zbog toga kad smeta mi, jer imam nailon, preko nailona dolazi karton i ja onda imam krov koji je izolovan sa gornje strane, znači ispod lima se nalazi 2 cm stiropora i onda dole ide eko ploča. To znači da je nailon površinom cele košnice. Tako je, preko cele godine na cele košnice. Znači nema ona fora što su ljudi pričali ćošak odvrnem ili kraći nailon ili to. Ne. Ok, hvala. Prijatno. Da se vratimo malo na matice. Slušao sam i predavanje Slobode Lašovića. Šta mi, ajde da kažemo praktičari ili obični pčelari, na šta treba da obratimo pažnju? Ja sam uvek govorio, a i ti si, čini mi se, u svom izlaganju rekao da ova cena matica ne pokriva troškove i ja uvek i kažem, jeftinije je kupiti maticu od ovlašćenog odgajivača nego sam proizvoditi. Jedina prednost sopstvene proizvodnje je ta što možete uvek držati određenu količinu matica u rezervi pa je iskoristiti kad treba. Kad zovete nekog ozbiljnog proizvođača, većina malih pčelara koji imaju jako mali broj, ne planiraju dugoročno, pa ne poručuju u septembru i oktobru za narednu godinu, nego 2. maja traže maticu za 3. ili 4. maj. Tako da je to, prema tome, to je sigurno nešto, ali ajde da pročitam još jedno pitanje. Dario pita za prelazak matice, to je možda interesantno. Da, izvoli. Pošto ja ne koristim matičnu rešetku, šta se dešava? Neke matice će preći gore, ali meni je rebernik rekao ovo. Kaže, ako imate ram građevnjak u plodištu, matica neće tako lako napustiti i preći iz plodište u medište. Jer kaže, žene vole oko muškaraca, pa i matica voli oko trutova. Drugo, ako matica pređe gore, slučajno dešava se to, znači kod mene se dešavalo, ali ne u velikom broju, šta se radi? Ona će preći možda na 2 rama ili 3, zavisi kad ćemo mi to uočiti. A ta 2 rama ili 3 gurnemo sa strane, a onaj med koji je sa strane stavimo u sredinu. Ona više neće preći. Ne interesuje više, ona će ići da prošeta samo, jer pčele su, kaže, najsrećnije kad matica šeta od dna košnice do vrha košnice. Znači ona će da prošeta, da svoj feromon podeli gde treba da ga podeli, ali neće više zalezati. Znači, tako da je to, kažem, nikakav problem nije. Mi smo od strane trgovaca i idemo ka tome da nam matica ne zaleže gore. Zbog čega? Pa trgovci su nam tamo klasirali neki bagremov med, naš, ne neki nego naš bagremov med, pa kažu imate prvu klasu, ako se vidi kroz njega bistare, pa onda druga klasa, pa treća klasa. A treba pitati njih, pa vi tako izvozite taj med kao prvu i drugu, treću klasu. Ili sve ide u prvu klasu. Znači, oni pokušavaju da dobare cenu zato što je nama med tamniji. Pa šta to smeta, ne razumem. A te ramove, ako nemate gde da čuvate, na primjer, posle paše, pošto su oni zaleženi, napaše ga moljac. Pa pretopite ga, dobit ćete voska. Ništa se ne gubi. Samo smo u dobitku. Tako da to kažem, nikakav problem nije što matica pređe gore. Jasno. Evo jedno pitanje, Ilija Šehovac. Pozdrav svima, pošto imam dobru proletnu pašu, dosta crnjuše i voća, da li umesto hranilice mogu staviti samo pregradnu dasku radi ograničenja matice u plodištu? Naravno. Pa slušali ste i predavanje Vuka Bjeleca i Jovice Petrović da oni rade u Nemačkoj sa termodaskom. Znači vi ako imate unosa iz prirode, pa onda nema potrebe da se prihranjuju pčele. Onda možete samo istim sistemom raditi. I još sam rekao samo ovo sad kad sam setio, kod DB-a je potpuno ista priča, samo što idete na 6+1. Znači taj 7. ram je ram građevnjak i onda dolazi ram hranilica tu iza. Ne ram hranilica, izvinite, pregradna daska ili ram hranilica, nebitno. Ja imam drugara koji radi sa DB-om i taj sistem isto funkcioniše kao u LR-u, samo što na manji broj ostaje u plodištu ramova. Ja kad sam počinjao da pčelarim pre 30 i nešto godina, oko mene su bili tada
stariji pčelari koji su svi pčelarili sa Dadan Blatovom košnicom, ali 12-ticom, ne 10-kom. I normalno je bilo kada kupujete Dadan Blatovu košnicu da u opremu dođe i pregradna daska. Tako da se sa pregradnom daskom, i sećam se da je dosta njih imalo i ram hranilicu u okviru te košnice, zašto se to izbacilo i prešlo. Tako da, ali dobro. Ne vidim koje, ali pitanje kako odrediti pravu lokaciju za dobar prinos za bagrem ili lipu, pored toga što se gleda broj košnica u određenom području. Sad to je pitanje zanimljivo, ali kako odgovoriti na njega ne znam. Znači, po meni najbitnije da nemamo veliki broj košnica, naravno bitna je i lokacija, jer se dešava da negde bagrem medi, negde ne medi. Ako je bagrem ima uslove na toj lokaciji dobre, a jedan od uslova, ja mislim da beše u septembru mesecu treba da ima dovoljno vlage. Jer ta dom, kaže, formira pupoljke za sledeću godinu. I naravno, ako ima u momentu medenja uslove dobre, što znači da ima temperaturu noćno izvanrednu, koja treba bude preko 13-14 stepeni, znači takve lokacije će vam doneti sigurno nešto, odnosno više nektara na bagru. Teško je to sad reći, pa možete na toj lokaciji, u ostalom, možete probati, pa stavite 3-4 košnice na 3-4 lokacije. Poturite 2-3 vage i pratite gde krene unos, bežite ka toj lokaciji. To je najsigurnija priča. Ja sam uvek držao vagu ovde ili u Vraniću i odnesem jedno pčelinje društvo na rudnik sa vagom ispod i to mi daje signal. Ali svaka godina je drugačija. Kad vezujemo za datum kada nešto radimo, najverovatnije da ćemo pogrešiti. Ove godine bagrem je jako kasno medio, odnosno cvetao, pa samim tim i medao. Oni koji su uzeli neku značajniju količinu meda, bilo je, većina njih su bili na većim nadmorskim visinama za koje smo mi ranije mislili i da uopšte bagrem na tim visinama ne medi. Pretprošle godine bagrem je medio krajem aprila, što je bilo izuzetno rano. Znači, vezivanje za sam datum i lokaciju onako dosta je rizično. Tako da... Stanko, ako se gleda lokacija, naprimjer to što kažu do 500 metara bagrem medi, to nema nikakve veze, ali to se gleda već je hladnije. Znači, ako on ima noćnu temperaturu i uslove, on možda medi na 700 metara. Tačno. Ako ima temperaturu 45 stepeni. Ove godine se dešavalo na nižim područjima gde je bilo i magle i tako, tu se javljao mraz, pa tu bagrem je oštećen, a na višim područjima nije bilo takvih temperaturnih minusa i bagrem je prošao bez oštećenja. Oštećenja, tako je. Nisam nija neki veliki biolog, tako da i meni je, kad gledam resice i to pokušavam da procenim, ali zbog toga nam služe ove vage, postavimo na 2-3 lokacije ko misli ozbiljnije da se bavi i sprem toga... A očito piloger. Da, ima dobru informaciju i na osnovu toga vaga nije skupa, koliko god da košta, sigurno kad je kupite isplatit će se već prve godine, odnosno na prvoj paši, to je sigurno. Prema tome ulaganje u to nije ništa. Ima li još nekih pitanja? Hajde malo da se, ako se niko ne javlja dok ne razmisle, da ja potaknem penzionerski dom za matice. To sam već ranije čuo. Ja se takođe trudim često, pošto i sebi dosta uzimam i sa strane, ali i sebi proizvodim određenu količinu matica. Ja retko kada ubijem maticu, obično to radim kada bi nekom od početnika trebao da pokažem kako da uhvati maticu i sa kojom snagom prstima da je drži, pa onda njemu dam da je ubije, da bi osetio koliko treba da stisne da bi, samo zbog toga. Inače, uvek pokušam da iskoristim tu staru maticu, da prebacim u nukleus, ona će doneti još 1-2 rama legla, to se kasnije spoji sa ovim društvom i nema razloga je odmah likvidirati, na taj način se može, ali ovaj penzionerski dom je interesantan jer one će same odabrati šta je to što tu može da ostane, a i da donese još uvek nešto. Tako je, uz prihranu, ako ostanu tu 2 matice,
Znači one rade kapacitetom određenim i stvaraju jako društvo. Tako da se to društvo može podeliti i dobiti inače opet 2 roja koja su interesantna i dobra. I kvalitetna, naravno. Ja često na kraju godine neke oplodnjake spajam i normalno ne likvidiram matice. Desilo mi se da kada je u nekom tamo januaru ili februaru toplo vreme, pa kad pogledam ta 2 spojena oplodnjaka i pogledam na jednom ramu sa jedne strane jedna matica, sa druge je druga. Znači matice kad tako ostavite, one ne vade odmah pištolje da bi se pobile. Tako je. Mogu dosta, normalno u proleće ih ili treba razdvojiti, ili će jedna biti eliminisana, ali u tom zimskom vremenskom periodu mogu da egzistiraju zajedno. Ima li još nešto? Ili je sve jasno ili ništa nije jasno? Da. Meni je bilo interesantno tvoje izlaganje. Mi kad pričamo o maticama i o nekoj genetici i tako dalje, većina ljudi pomisle na genetski inženjering. Ovde se ne radi o genetskom inženjeringu, ni kod veštačke oplodnje se ne radi sa genetskim inženjeringom, nego se jednostavno radi selekcija. To je nešto što treba ljudima pojasniti. Znači, mi nismo neki, ne znam ti ja kakvi naučnici, Nadri ili Frankenstein ili već šta god, nego jednostavno iz postojećeg materijala pokušavamo da izvučemo što je najbolje moguće. Sećam se kada je pre 3 ili 4 godine isto bio skup u Vrnjačkoj banji, pa je Bojan Nešković iz Banja Luke, on je bio i ove godine, doneo aparat za veštačko osemenjavanje matice. Pa se malo pričalo i o bakvast maticama i tako dalje. I dosta starijih pčelara je dosta burno reagovalo i na veštačko osemenjavanje, ne samo na bakvast. I onda je, čini mi se, Goran Mirjanić komentarisao, ajmo da izvučemo maksimum iz našeg materijala šta možemo, pa onda da razmišljamo da li eventualno treba nešto drugo uraditi. Evo ga i Igor Arsenović, samo sekund. Pozdrav za Mišu, ako može neka reč o novoj grupi koja je formirana na novu izolovanu oplodnu stanicu. Znači, misli na ovo što si spomenuo, zadrugu. Zadrugu. Kažem, mi smo formirali ove godine tu zadrugu, tek smo je formirali. Cilj je taj da mi dođemo do dobrog genetskog materijala, da bi pčelari imali, naravno, i oni koristi od toga. Kako će ta zadruga funkcionisati, imamo neka razmišljanja i neke smjernice. Ne znamo još tačno, vidjet ćemo kako to bude se kretalo usput. Malo sad imamo problema, jer kod nas je, da kažem, odgojni program Srbije je, ajde sad da ne kažem da je loš, ali takav kakav je, zahtjevan je, tako da se ne može odmah registrovati taj oplodni centar, već moramo neke uslove steći, to mora prođe vreme, pa kad se bude uspjelo mi ćemo registrovati. Da li će sad, ako je možda Igor mislio da će biti mogućnosti tu da se radi sa tom zadrugom i da ima svoje kooperante, naravno da će biti, ali vidjet ćemo kako će to funkcionisati. Najvjerojatnije će da morati imati našu genetiku i da sa njom rade, a mi ćemo imati, budite sigurni, baš kvalitetnu pčelu, kvalitetne matice, da bi baš pokazali pčelarima šta znači kvalitetna matica. Mi smo ove godine dosta matica pustili u prodaju i imamo povratnih informacija. Dosta, baš nas čovjek zvao iz Kraljeva, neki pčelar i kaže, uzeo od mene 10 matica, 9 su primljene, od tih 9 su one donele, odnosno tih 9 su donele med, ove njegove nisu. I još imamo još drugih informacija, da sad ne pričam o tome, da se ne reklamiram, ali kažem, sigurno budite uvereni da će to biti dosta kvalitetnije matice nego što sad postoje kod nas. A drugo, te matice koje su oplođene sa izolovanom oplodnjom, gore, odnosno na izolovanoj oplodnoj stanici, može da se odabiraju, pa ćemo imati i dobrih rodonačelnica, što pčelar ako uzme, na primjer, od nas 10 tih matica, uvek će imati koje će izdvojiti. Znači, bit će dobrih, ne mogu sad reći svih 10, ali će biti bar 2 koje su odskočile od ostalih, naravno bit će i ovih 8 boljih nego što imamo sada, ali od tih 2 treba širiti genetiku.
i trutnovska društva, sad da ne pričamo o tome, nebitno je šta treba i kako treba, ali kažem, sistem zadruge, vidjet ćemo kako će to funkcionisati, nije to još sve razrađeno u detalje, ali bitan cilj samo koji je. Jasno. I mi kod nas u udruženju, odnosno grupa nas, smo pokrenuli jednu zadrugu, razmišljamo o nekim kooperantima i tako dalje, tako da nadam se da će tu biti saradnje. Ilija Šehović zahvaljuje na predavanju i samo njegov komentar. Teško ćemo mi ubediti pčelare sa upotrebom novih tehnika, pa i one profesionalce, jer to oni odmah prebace na nepotrebno utopljavanje društava, da ne govorimo o proširivanju legla i tako. Naravno, cilj ove priče je da ljudi koji hoćeju da prihvate, neka prihvate. Ko neće da prihvati, pa neka vozi svojim putem kuda je do sad išao. A šta će dobiti, zna šta je do sad imao. Ja često kažem, sistem koji nam nije dao rezultate, treba ga menjati. A mi smo u tom sistemu do sad bili. Šta smo imali? Došli smo do toga da imamo 10 kg meda po košnici u nekim solidnim godinama. Onda da treba pričamo da je to dobro ili nije. Mislim da smo se mi u Srbiji mnogo rasplinuli u neko eksperimentisanje. U Australiji niko nikog ne pita sa kojom vrstom košnica pčelari, svi pčelare sa jednom vrstom. Mi imamo 116 i još uvek neki izmišljaju kao da izmišljaju rupu na saksiji. Tako da ja nisam protiv toga i ne zalažem se da treba sve košnice druge zapaliti samo jednu vrstu, ne. Treba gajiti tu našu raznovrsnost, ali treba to pojednostaviti, koncentrisati se, a to ćemo moći ako budemo imali i pčelarsku akademiju i neki naučni institut koji će preporučivati, pogotovo ja ne znam ni jednog vele pčelara, odnosno sada profesionalnog pčelara, koji sada pčelari sa košnicom sa kojom je počeo. Znači, svi oni su izgubili nekoliko godina, jer su to procenili kao nekvalitetno i prešli su onda na nešto drugo. Pčelari moraju biti svesni već jednom da košnica ne donosi med, nego pčela. Tačno. Svaka košnica ima svoj sistem rada i može se postići rezultati. Znači, ne možemo sad reći ne valja LR košnica ili DBS, svaka košnica valja, znači samo treba raditi, ali bilo bi dosta kod nas lakše raditi da imamo, na primjer, 1-2 vrste 3 košnice. Da. Ili da imamo neke standardne mere, bar u košnicama, pa da ne bude LR različita od DB-a. Da bude ista širina, dubina, koliko hoće neka stavi. Slažem se. Evo, Dario, komentar, 500 samo sekund da pročitam. Čitao sam negde da zimi matice smanjuju lučenje feromona i tada je na najnižem nivou. To je možda odgovor zašto se dve matice mogu naći u košnici, sigurno. Moguće. Ne znam, nemam to saznanje, ali moguće. Dario je dobar pčelar i on stalno uči i čita, tako da moguće da informacija. Ali je činjenica da zimi mogu ostati bez obzira što oni koji rade dvomatično pčelarenje, dvomatične pčelinja društva u jesen pretvaraju u dvojna. Znači, dvomatična su ona koja imaju između Hanumanovu rešetku, kao što je radio Ivan Vener, a u tom nekom jesenjem periodu, odnosno na kraju sezone, stavljaju pregradnu dasku da bi potpuno razdvojili. To su onda dvojna društva. Iz razloga da ne bi jedna matica nestala. Tako da ja nisam vršio istraživanja, ali imam par društava uvek u dvomatičnoj, odnosno dvojnoj formaciji i uvek na kraju sezone umesto matične rešetke stavljam pregradnu dasku. Janko Dišper, Peco, dajem prednost gostima, a ne domaćinima, izvini, molim te. Pošto je Peca naš član, pa onda da se ponašamo u skladu. Da, Janko Dišpiter, pozdrav svima, pitanje za Mišu. Da li folija stoji na satonošima ili je odmaknuta i da li je to bitno? Ja sam vidio da Balint, čini mi se, stavlja dve letvice onako preko. Sad, da li znači folija prijanja uz satonošu ili si nešto podmetnuo? Ne, folija ne stoji na satonošama. Šta mi radimo? Kad se stavlja prvi put folija, pa napravimo jedan klikerić mali od voska, stavimo na nekoliko mesta i pčele će po same drže rastojanje bez problema. Da ga podignu, da izgrade. Dakle, one moraju polaziti preko satonoše, znači nema potrebe, ako leži, onda su već sigurno u nekom problemu. Jasno. Peco, dočekao si svojih 5 minuta. Hvala. Mišo, jedno pitanje za vas. Nisam najbolje razumeo kada širimo leglo, to jest pomeramo
ram hranilicu Ravnalicu, da. za po jedno mesto, Da. da li na to mesto gde je bila ram hranilica stavljamo izgrađeno saće prazan ram ili samo prebacimo ovaj jedan ram što je tipa možda bude pola meda, pola prazna? Prebacimo taj ram koji je iza hranilice. Iza ram hranilice. Znači, kad smo stavili ram hranilicu, mi smo izvadili jedan ram sa medom koji je bio prvi i onda smo napravili mesto za ram hranilicu. Svi su ostali ramovi ostali na svom mestu. Kad smo spakovali leglo, naravno, i onda samo vršimo prebacivanje ram hranilice za jedno mesto unazad. Na te ramove koji su u košnici. Znači, bez obzira što taj ram ima meda, polena ili već čega. čega. Potrošiti taj med, one taj med i kradu same od sebe kad imaju prilike. I kad ga stavimo sa dvama, neće taj med da potroše na leglo. I opet će ga matica zaleći, znači to se može vidjeti. Mi smo ove godine vidjeli, to kažem kako je lepo, kad svaki ram koji se izvadi iz košnice je zalegnut od letve do letve, bilo gornje, donje i bočnih. Znači nema, samo možete naći nekoliko ćelija u vrhu koje su zaležene, jer nema medne kape. A kod nas je veliki taj problem, kad kažu pčele neće da pređu gore. Pa naravno da neće, pčeli je prirodi da ide dole, a ne gore. I kad napravi mednu kapu, ona ne prilazi preko nje i hoće da ide dole. A kad nema medne kape, mi smo je poturili taj polunastavak i ona njega pokušava da što pre napuni, jer je to medna kapa. A mi ga još prosječujemo, poturimo drugi ispod, pa je onda opet nateramo da što pre to dopuni. I rekao mi je isto to rebernik sa dole ovim nastavkom ispod koji se nalazi 10 do 20% meda ima više. Jer pčele stalno žure da popune taj prostor gore koji imamo da bi se išle dole. I to nju izaziva da ona unosi što više nektara. Jasno. Ono što većina, pogotovo onih mlađih pčelara koji pčelare sa dadam blatovom košticom, kažu za tegla dole znači puno pčele, puno svega, a nije prešla u medište. Pa naravno. Nisu znali da sklone mednu kapu, ajde tako da se prosto izrazim, i pčela je napravila sebi koliko je treba za zimu i baš nju briga za Mišu, Stanka ili za nekog drugog da donosi njemu. Tako je. To su neke apitehničke mere. Ono što bih, čisto malo, molim te Miša, nemoj se ljutiti, da skrenemo malo sa teme, moram, zato što za ovu godinu sam hteo da ukrstimo neka mišljenja po pitanju tretiranja pčelinjih društava u borbi protiv parazita varoje. Da nam ti nešto kažeš o prednostima sublimacije, o tom tvom proizvodu sublimatoru oksalne kiseline, čisto ukratko ako možeš nešto i o tome da nam kažeš. Može, nije problem. Pa evo, ako ste bili u Vrnjačkoj banji, slušali ste moju priču da ja već 3 godine znači, samo radim sa sublimacijom. Pre toga smo mi radili povremeno i sublimaciju i kombinaciju štapića, nekih herbe i šta znam, nešto drugo. To su bili većinom, takvi trenuci smo morali jer smo išli na odmor krajem jula meseca, pa onda nismo mogli ispoštovati te tretmane koji su potrebni sa oksalnom kiselinom. Poznato je svima kako deluje oksalna kiselina. Znači, pčele ne mogu postati rezistentne, što je najvažnije. Drugo, imaju ljudi strah od te oksalne kiseline. Naravno, kad čuju sve te priče koje kod nas postoje, koliko je to šta tačno, ja mogu da vam kažem kako ja radim to. Čućete, treba maska. Naravno, maska treba, jer ne možemo udisati tu oksalnu kiselinu, ona je štetna. Ali odelo, ja koristim svoje odelo sad kad radim tretman. Rukavice, naravno, one za jednokratnu upotrebu i masku i tako radim. Kad je leto, ako sam u šorcu i majici, ja ću uzeti farbarsko odelo. I nikakav problem ne postoji. Sad, kako raditi sublimaciju? Ako se sublimacija radi tačno određeno vreme i na sistem koji kažemo, omogućava dobru primjenu, onda nikakav problem tu ne postoji. Mi ćemo raditi sljedeće godine i ja kažem već sljedeće godine, ja mislim da neće imati potrebe da uopšte kontrolišem da li ima varoje u košnicama ili nema. Ako se odradi prvi tretman koji smo planirali, bit će negdje oko 15. marta, sa 2 grama radimo, naravno stalno, jer ako obalimo jednu varovu u martu, mi smo smanjili 1000 u julu. Znači nije malo ako obalimo 2, 3 ili 4 varove u martu mjesecu. Sljedeći tretman je posle 2 grama. Da smo skinuli mednične nastavke ili nismo, sve zavisi, znači nećemo na to gledati, već ćemo gledati priliku kad ćemo moći da odradimo sublimaciju. Pošto radimo, kažem, gore, na ravnoj gori sa izolovanom opladnom stanicom, pa je sad to sve teško iskombinirati da to se postigne. Tako da ne gledamo, nismo skinuli med, mi ćemo reći sublimaciju, ona me preča, med kad stignemo mi ćemo skinuti. Ne smeta to ništa ni medu, ne smeta ni pčeli, ni matici.
Sljedeći tretman nam je, znači taj je kraj maja mjeseca, sljedeći tretman nam je avgust mjesec. Ili možemo početi pre i bolje ako počnemo pre, kad se vratimo sa susretoj paše. Skinemo med i krećemo sa sublimacijom. Opet kažem, ne moramo skinuti med, ali je bolje skinuti jer ćemo smanjiti zapreminu košnice. Znači pa će veća količina sublimacije biti na manjem prostoru. Odradimo, primjera radi 1. avgust, sljedeći tretman 5. avgust i sljedeći 10. avgust. Znači 3 tretmana da bi sastavili od momenta kad varroa uđe u ćeliju sa pčelom zajedno, odnosno kod larve, i do momenta izlaska iz ćelije. I to ćemo znači smanjiti maksimalan broj varoje. Opadanje varoje je negdje oko 90 nešto % kad se radi sa sublimacijom, ali ne u jednom tretmanu. Nego možda bude u ovom tretmanu kad sastavimo ta 3 tretmana. Sljedeći tretman je oko 15. oktobra, odnosno, izvinite, 15. septembra i onda 1. oktobar. To je, kažem, neki planirani termini i sljedeći radimo negdje tamo u zimsku, odnosno zimski tretman u novembru, kad se pogodi vreme da je na polju 12 stepeni, izvinite, ili preko 12 stepeni, da pčela nije u čvrstom klubetu. Sad, mi smo godine radili posle 1. oktobra. Zbog čega? Pa vidjeli smo da je leglo produžilo mnogo dugo vremena. Kada smo dali još jedan tretman. Nismo gledali koliko je opadanje varoje i sad sam radio pre neki dan kad je bilo toplo vreme pre ovog talasa i tad nisam stigao da odem da vidim koliko varoje ima, ali kažem na kraju neće nam biti teško da odradimo i još jedan tretman u decembru mjesecu još. Znači kad se pogodi neko vreme, mi ćemo tad odraditi. Košnica se priprema na sljedeći način. Kod mene su sve podnjače antivarozne, znači stavljamo uvlaku u podnjaču, sunđer supruga stavlja naprijed i stavlja uvlake, znači to je njen posao. Moj posao je da radim samo sa sublimatorom. Mi smo izbušili rupe pozadi na košnicama, pošto podnjače, odnosno pozadi na podnjačama, izvinite, podnjače su nam visoke i onda idem sa zadnje strane i na tu rupu stavljam aparat i radimo vreme sublimacije nekih 30 sekundi. Može to nešto i manje, ali za mene je bolje neka to bude i 30 sekundi. Sigurnije da li ćemo izgubiti 5 sekundi po društvu ili ne, bitno je da se tretman odradi kako treba. Delovanje oksalne kiseline, možemo pričati o tome, znaju, to je dokazano u Velikoj Britaniji, razlika između oksalne kiseline nakapavanjem ili sublimacijom. Nakapavanjem dobijamo uvek mrtve pčele. Razlog koji je? Kod nas je priča da, pa zbog toga što su te pčele načete od strane varoje, dolaze u dodir sa oksalnom kiselinom i oksalna kiselina nagriza i uništava. Pa da dolaze u dodir sa oksalnom kiselinom prilikom sublimacije, još pre dolaze nego nakapavanjem. Jer sublimacija prodire skroz u gnezdo, ide skroz do vrha. Znači svaka pčela je u dodiru sa oksalnom kiselinom. I tu pčele ne uginjavaju. Jer sa šta to možda bude problem? Ja sam to pričao u Vrnjačkoj Banji. Jedan pčelar je pričao kako je radio nakapavanje, uradio sebi i komšiji, to je bilo po danu. Kad sam završio sve, ja sam vratio na prvu košnicu, kaže, kad sam došao i video, klubeta nema. Ja sam se uhvatio za glavu, nisam znao šta da kažem, ali što sam uništio moj pčelinjak, nego sam uništio i komšiji. Čekao da svane samo jutro, kako je svanulo, otišao odmah na pčelinjak i video da se pčele vratile u klube, ali nisu sve. Deo pčela je ostao. Ja mislim, taj deo pčela koji je ostao, on je uginuo i to je to uginuće koje se javi posle sublimacije, odnosno posle nakapavanja. Onda imate i to da se matice gube prilikom nakapavanja. Ja ovdje nisam primetio u sublimaciji da taj problem postoji. Ja sad kažem, da ne hvalim više tu priču, pošto ja radim te sublimatore, ali to je, kažem, nešto realno i neki moji zaključci u dosadašnjem korišćenju sublimacije. Jasno. Ok, sve više se u svetu, a i kod nas priča o organskom pčelarenju. Sad, ima i onih koji kažu, a kako je neorgansko, ako je ovo organsko. Ali da ne ulazimo u tu polemiku, činjenica da kod nas oni koji su prešli na organski način pčelarenja imali su dosta muke po pitanju papirologije da registruju i da dobiju sertifikat, ali su zato dobili veću cenu pčelinjih proizvoda za 30%. Koliko sam čuo, na zapadu je daleko lakše i dobiti papire za organsku proizvodnju u pčelarstvu, ali je i razlika u ceni kod njih manja u odnosu na konvencionalni način pčelarenja.
sad, gde misliš da je naš put, jer činjenica da oni ljudi koji imaju malo više para, malo više vode i računa o svojoj ishrani i gledaju da kupuju ono za što procene da je zdravije. Sigurno su svi ovde prisutni čuli razgovor sa nekim od poljoprivrednih proizvođača koji ima zasad za pijacu, a 1 ili 2 leje za svoju upotrebu. Ja nemam bure za moju decu, a bure za prodaju meda. Ali dobro, šta misliš, kuda bi mi trebali i na koju stranu da se okrećemo mi pčelari? Evo, sam si ti, Stanko, rekao, a čuli smo to i od Jovice i od Vuka, kad smo bili dole u Vrnjačkoj banji, da Nemci nas gledaju kroz lupu i kroz 6 lupa nas gledaju u odnosu na njih. Kod njih oni ljudi rade organsko pčelarenje sa dosta manje problema nego kod nas što je. Naravno, treba ići ka toj priči, ka organskom pčelarenju, baš zbog cene meda. Sad, pazite, ako pričamo o organskom medu, pa je li bagrem organski med? Bez obzira gde je, on se ne praska. Pa šta je onda problem? Razumem, znači, to su neke, kažem, neki prohtevi, odnosno ili zahtevi, nemački ili čiji su, ne znam, bespotrebni. Hajde ako pričamo o repici. Repica je druga priča, prska se, suncokret se prska, ali se bagrem ne prska. Sad vi imate uslove da bi formirali kod nas organski pčelinjak, ne možete imati voćnjake neke tu kod vas u blizini, ako imate voćnjake, oni se prskaju, kao da su ti voćnjaci nama najbitniji u pčelanju. Pa pčele će doneti taj polen i one će ga potrošiti. Nema ti polena od tih voćki cele godine. Ali to su njihovi prohtevi i zahtjevi i to moramo da ispunimo. Znači, ko može da ispuni te uslove, naravno treba ići ka organskom pčelarenju, zbog toga baš je cena meda, ne samo meda, nego i ostalih proizvoda dosta veća, 30% nije to malo. Jasno, jer video sam hemijske ispitivanja kvaliteta meda, teško mogu da prepoznaju razliku meda sa konvencionalnim načinom pčelarenja kada se radi kako treba i organskog načina. A i mi u Beogradskom udruženju pčelara smo letos uradili u Centru za ispitivanje namirnica, uradili smo uzorak meda koji je odavde iz Beograda i hemijsku analizu i polensku i pokazalo se da je med besprekorno čist, bez primesa teških metala, ostataka rezidua ili već čega, sa interesantnom polenskom strukturom. 33% je polena sa cvetova iz familije ruža, 7% bagremac i tako dalje. Sad da, što kaže, ne pričam o tome, ali znači pčela ima neki filter, neke receptore da odstrani tu nečistoću, da je ne lageruje u med. Sledeće što ćemo radit ćemo ispitivanje gradskog, odnosno beogradskog i propolisa i voska i polena. Normalno, baratamo sa ograničenim sredstvima, a sve te analize koštaju, mi mora da platimo. Pa onda, ali nadam se da ćemo u narednoj godini uraditi to, čisto da bismo dokumentovali, da ne bismo mi pričali dobro je, nije dobro, nego da imamo iza sebe neku referentnu laboratoriju koja će pokazati to. Dobro. Ne vidim više pitanja. Ako je to, Mišo, tebi se posebno zahvaljujem. Predavanje više nego dobro, znači tvoje reči. Imaš još jedno pitanje, Stanko? Izvoli, Mićo. Ne, imaš pitanje tamo. Sad je. Nemam, znači Igor je pitao koje su biljke iz porodice ruža. Nemam pojedinačno, znači analiza je, Igore, poslaću ti mailom taj laboratorijski nalaz. Nemam pojedinačno koje su, samo se po procentima tako navodilo. Htio sam, Stanko, nešto samo da kažem, sad seti, kad sam pomenuo malo pre Friedrich Pohla. Ima kod njega, to je knjiga koja je izašla 2019. godine, čini mi se. Ja imam kod mene Suvremeno pčelarstvo, znači prevedena je na hrvatski jezik.
Ima tu jednom delu knjige, piše lek za američku trulež. Tu je pisano tamo nešto na društvenim mrežama, pa mogu da kažem kako oni ljudi to rade, kako on odnosno preporučuje da se može izlečiti američka trulež. A ja sam to već isprobao i rezultati su odlični. Kad se dođe do toga da imamo američku trulež u košnici, onda uzmemo te pčele i stresemo četkom polako u kutiju. Sve komplet pčele iz košnice i naravno po 100 saće spalimo. U kutiju za paketni roj. Taj paketni roj stavimo na hladno mesto, 36 sati da gladuje. Hladno i tamno mesto. Ne mnogo hladno mesto, ali tamno je najbitnije. I povremeno samo mu dodajemo vodu sa fajtalicom. Znači ne smije da ostane bez vode, a hrane naravno nema. U tom stresanju s četkom mi nismo stresli, jer znate da američku trulež ako udarite rukom, ona će da pljusne, da izađe iz tih ćelija i da upadne u kutiju, to nismo uradili. Znači samo ono što je ostalo na pčelama, to su kažem, američka trulež samo snašla na pčelama, ništa više nema mimo toga. Šta se dešava tu u tom društvu sad? To društvo se dovodi do toga da će doći do kolapsa, znači počinje da hrane nema, sve više gladni, hoće da ugine. Onda da ne bi ono pokušava da se spasi još zadnjim pokušajima kako, tako što pčele počinju da ližu jedne drugu. Znači i one ne očiste sve spore američke truleži sa sebe. A znamo da pčela ima mogućnost kad ta spora uđe u nju da više ne može izaći iz nje. Kad prođe 36 sati, znači to možemo da vidimo, već počinje poneka pčela da uginjava. Pada dole na kutiju i znači tad je vreme da to društvo stresemo ponovo u drugu novu košnicu i novo saće. Stresemo ga u novu košnicu i novo saće i vršimo prihranu. Šta se sad dešava? Znači te pčele imaju u sebi te spore od američke truleži i prilikom izleta one će njih izbaciti iz sebe. I vidjet ćete da tu problem više ne postoji sa američkom truleži. Znači ja sam imao, da kažem, sreće što sam došao, jedan pčelar mi je zvao da vidimo da li je to američka trulež kod njega. Vidjela, ja sam predložio da to tako odradimo, on nije hteo, pa sam ja to društvo uzeo posle sebi i to sam društvo vozio na paše. I kad smo pčelari pitaju šta ti je bre ovo, jedan nastavak, ja kažem to mi ima skota pčelinjaka, nisam hteo da kažem šta je, ljudi paše američke truleži, naravno. I verujte mi, to je društvo donelo nastavak meda u suncokrtu. I imao sam kasnije još jedno društvo koje sam isto to odradio i vrlo uspešno. Ali samo treba znači tačno poštovati ovaj sistem, ne treba dozvoliti da se prebaci pčele u košnicu, jer onda nisu te spore sve u njenom organizmu. Jasno. Ok. Evo, pozdravljate, ne vidim ime, ali je gore Zenfichter. Pozdravljate, uzimao je letos u tebe maticu i zahvaljuje se, kaže da su prva liga. Dobro. Nadam se, Miša, da ćemo se uskoro i videti uživo i da ćemo sarađivati. Ako nema više pitanja, ja bih polako da završavamo ovo naše druženje. Sledeće je u četvrtak, pa opet u četvrtak i tako dalje. U januaru ćemo imati jednu malo dužu pauzu, zato što svaki četvrtak pada ili Božić, ili Srpska Nova godina, ili Sveti Jovan, tako da ćemo tek 27. januara imati jedno predavanje. Dogovorio sam sa predsjednikom Pčelarskog saveza Slovenije, Boštjanom Nočom, da nam se i on obrati, tako da sam planirao to 20, ali do kraja godine imamo još neka druženja. Ovaj malo pre, Mišo, koji te je pozdravio i hvalio tvoje matice, je Dragan iz Sevojna, Dragan Petrović. Pošto pisalo mu je gore naziv kompjutera na njegovo ime, pa nisam znao tačno da ga predstavim. Otkud Nemac u Srbiji, po nazivu. Hvala još jednom, Mišo, tebi. Želim ti laku noć. Sve vas pozdravljam i družimo se sledećeg četvrtka. Laku noć. Hvala Stanko i tebi, pozdrav sve pčelare, čujemo se, hvala. Prijetno, laku noć. Prijatno, zdravo.